Сайн байцгаана уу? Хичээл номер 5 хос гэгүүлэгчийн талаар өнөөдөр сурцгаая. За нийт үндсэн энэ 5 гэгүүлэгчээс хос 5 гэгүүлэгчийг бүтээсэн байгаа. 기역, 디귿, 비읍, 시읒, 지읒에서 하나가 더 붙어 쌍기읍, 쌍디귿, 쌍비읍, 쌍시읒, 쌍지읒이 만들어집니다. За бичлэгийг авч үзье. 하나, 둘, 쌍기역. 하나, 둘, 셋, 넷. 쌍디귿. 하나, 둘, 셋, 넷. 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 쌍비읍. 하나, 둘, 셋, 넷. 쌍시읒. 하나, 둘, 셋, 넷. 쌍지읒. 자, дуудлага нь яаж дуудагдах вэ гэхээр за үгийн эхэнд мөн дэвсгэр үсэгт к г гэж дуудагддаг бол сангиог нь г жоохон хүч нэмж г гэж ингэж хэлэх нь байна. За их шиг дээр амлуулж үзье. За а их шгийг эхлээд нэмээд уншиж үзцгээе. 까, 따, 빠, 싸, 짜. 자, 오 шиг нэмээд уншиж үзье. 꾸, 또, 뽀, 쏘, 쪼. За энэ номын алдаа гарсан байна. За энэ бол эга ани고 и. За энэ нь 으가 아니고 이건 이가 아니고 에. 자, 한번 써볼까요? 먼저 쌍기역을 쓰고 그 다음에 모음. 까, 꺼. 자, 이런 식으로 쓰고 모음. 먼저 гэгүүлэгчээ гэж бичээд тэгээд ихшгээ дараа бичгэнэ. За, хэвтэй бичлэгэн дээр 꾸, 꾸, 끄, 끼, 깨, 깨. 자, 이제 산디귿을 한번 써봅시다. 따, 그 다음 떠, 또, 뚜, 뜨, 띠, 떼, 떼. 자, 3기역을 한번 써봅시다. 빠, 그 다음 뻐, 뽀, 뿌, 뿌. 뿌. 삐, 빼, 빼. 자, 그 다음에 산시역. 싸, 써, 쏘, 수, 쯔, 씨. 세,
세, 자, 이래 쌍시옷 아니고 시옷가 хоёр 시옷 биш нэг 시옷 байсан бол 사, 서, 소, 수. 이래 쌍시옷이면 싸, 써, 소, 수 гэд хэлнийхээ өгт жоохон ингэж хүч өгж унших нь. За 마지막으로 상지읒. 짜, 그다음 쩌, 쪼, 쭈, 쯔, 찌, 째, 쩌, 제. 한 번 더 읽어봅시다. 째, 자, 이거 한번 읽어봅시다. 까, 꾸, 끼, 꾸, 자, 다섯 아주 주제. 1번. 잘 듣고 따라하세요. 자, 선사 다 같이 읽으래. 1. 까, 따, 빠, 싸, 짜, 까, 따, 빠, 싸, 짜, 2. 꼬, 또, 뽀, 쏘, 쪼, 꾸, 또, 뽀, 쏘, 쪼, 3. 꾸, 뚜, 뿌, 수, 쭈, 꾸, 뚜, 뿌, 수, 쭈, 4. 끼, 띠, 삐, 시, 찌, 끼, 띠, 빼, 비, 삐, 시, 시. 시, 찌, 자, 또 다섯 개. 2번. 아주 주제. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 자, 정글 1. 가요, 가요. 2. 짜요, 짜요. 3. 커요, 커요. 4. 싸요, 싸요. 싸요, 뿌리, 뿌리, 6. 아파요, 아파요, 3번. 다음 단어를 듣고 따라하세요. 1. 자, 선사 다 같이 읽으래. 까치, 까치, 2. 어깨, 어깨, 물은 3. 귀뚜라미, 귀뚜라미, 4. 절자. 뿌리, 뿌리, 5. 아저씨, 아저씨, 6. 대홍. 찌개, 찌개, 4번. 잘 듣고 들은 것을 한글로 쓰세요. 자, 비치츠의 선사. 1. 꼬리, 꼬리. 2. 토끼, 토끼. 3. 짜다, 짜다.
짜다. 사, 뿌리, 뿌리. 오, 어깨, 어깨. 육, 쓰다, 쓰다. За өнөөдрийн хичээл өөр өндөрлөж байна. Дараа дахиад уулзцгаая. Баяр таа.